Dia mamat bokeh, dia tak bisa hubungi nu. Tinggal dah jadi pak usaha kendari ke rumah mana? Ya lah sepeda lah mare bor up. Lah ganteng. Lah banyak abin enggak bisa. Oke coba dia. Cak apa beulah cuci. Ya lah munyi lah nyaman. Karena nyoba burung nah. Cong. Apa pak? Ambo cong, idina ada tisah, tak nyaman keren kampung, mun kakek merah mida iya. Tina nang der bae, ben boleh kakek kocak santre. Wah, enger aga. Cek lah kakek lah tuh atau apa kakek? Jering kakek mau beli pas da iya cong. Coba ngiding kita kasakone. Maha ceramah. Wah, enggak dah. Apa dong? Nu. Ya kata kenal. Mat bokeh. Lah tak salah boleh mat bokeh dia. Mat, apa yang laku? Mika jema-jeman. Jema orang jemat. Apa? Nocok jema-jeman dia. Mare bang kepak ban sandale kakek mungkin mendatang ngucak jema-jeman. Ini jadi terus nih kakek dia. Toko tepak aja mungkin ya. Main rongkok be. Entera coba tarik do ijo. Main rongkok be. Dah mah. Intar kong guna. Oh ya mongkong klebu nih mah ayo pulang nama rokok. Main makat. Yo. Anan siapa jolon tak depor. Tahu. Kente bere kaki. Njuk mat. Ucun kuan dia jurus cimakko. Iya. Nyaman ke jurus kaki. Apa iya mat? Kayak mau ketemu boleh benak kena ki burung. Mungkin jurus ria malah tak ketawa mat. Oh iya. Assalamualaikum, Pak. Apa? Waalaikumsalam. Datang jong. Iki, Pak. Boh, tangan anak si ganteng ya lah oleh dari pondok. Dah ada jong. Pernah ya? Alhamdulillah, cek pernah ada, Pak. Mon ano, pelajar nah, tak ada si tertinggal. Alhamdulillah, mun pelajaran kan masuk melulu gitu. Oh, bagus ya. Tetipaan ya, ngirim raja pun bulan nah. Mun kakek cek raja na semangat tak. Kita rogi. Iya kan nggak noning TV, Pak. Gula dari kelas tom sampai kelas 2. Nikah pun para kelas telok. Aku nih ngetom, Pak.
Tak sia-sia ternyata engkau benar-benar kebaik kaki Jong. Siang hari siang malam apa Jong tahajud. Megro malam siang hujang tahajud. Pokok man kaki aja. Tayangan anta tangke. Mana anta tangke. Selama susah kima tepek ke gede. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Kaki nang, Mat. Iya Bun. Ya tajuk. Lah Jong masuk ke kamar Jong. Yang kau ketemu yang jing bejing matura rajen. Anan siapa ki Bun? Di tangan anak, Mat. Ini anyar tahu kau cek kaki anda anak raja Bun. Ya bet, kian berde kontuk ruah. Tak sampai tek ku tenggan. Apa mikir tek menang? Apa banyak anak-anak setia Bun? Lulusan pondok tapi tak tahu tengka. Bener nyandinang ki Bun. Nak kena sendiri ya. Mune pondok pinter banget. Yang bila muli anji ya. Pas tak bisa bika aki ke orang gitu. Iya kok paham, Mat. Mon bola nah, an tentang kedina pada beda, pada lulusan pondok raja. Tapi dia ketenggan tak tahu aja ge. Jaga sengko, tak ada dusta-dusta sekali. Tinanan kaki kebarengan kok Bun. Ya cuna bejing, malah tahu tengka. Dan tek lu nang. Mun pas tang anak ya ceria bejing, beni tengka sih gak oleh. Pas pinter ngepe aja bener main judi. Nih bener kaki aja. Lah, wis. Jika abang aja, marah ke bola apa barlon dena. Iya mau kolas jelas na boy Bun. Kakek setia salah tengka kan kok. Salah tengka adik remenang. Abang kok 2 bulan letak every ceperan bener Bun. Pak krokenya suruh aja ke tisang. Jadi nak dong pas sampai lepas bengkok. Raja lela malin. Hilang kepedean di kampung we. Betin nang. Sabar kalau. Jangan naik dada iya. Iya kok ngaku aja kok lah salah. Tina dan tos 2 malam kalau. Miko lek terakhir ke mana? Apa mikir 2 malam Bu? Iya man setenang kita ada kalau. Tina sabar kakek. Dan tos 2 malam maki. Miko terakhir ke mana? Itu nama daya tina koki mulia. Oh iya mana? Memang. Aduh, palang udah iya ya. Kok besar melihat anakku sekali. Mari kita bertayub. Kebanyawan biduan. Menda iya ya. Pikiran posang Kak Mas. Jare pe ikan nunggu bi kelebun di mana. Petenang mat. Baku nih kentare ban klebun. Klebun tako kan kok ngat. Jadi nak saja gengko. Men yo col beko. Jadi nak maling rata lebus. Jadi mau pas sampai maling banyak. Usaha orang kehilangan. Klebun ini bekal kecale. Tapi tahun dateng lu tak kira bisa belero. Oh, pantesan ki buru kelebun agak kok takut mandek rum. Abis apa mat. Mau nih kedeng kok. Baku nak keterang. Tak akan milam selebar bejur. Nang, Mat. kok maga nak kena senabrak lo ru. Iku mat. Awo jo. Dong, ambu dong. Apa kak? Turun. Berapa kak? Turun. Ini bang nokol kak. Kaki kelihatan sepeda berana berangkok. Minta ada buru sekali kaki jong. Cuk tak merer kak. Kia caca, marin bilu bro kan. Lah teh. Ya tajuk teh. Iya Bun. Cong, Luki. Ya, ya beritamu Cong. Ngalaki kopi ra Cong. Atau bete deh no. Beda perlu apa teh? Anu Bun, tangan naik toko loreng bari. Cokol dulu mah. Ajalan Bun, pas pembu ben orang masih tokol. Pola geng anan kaki na bra orang teh. Pola nah, mau anan kaki. Tengah sepedaan tanda alaunan. Injok rabun tangan anak una sepeda non-naonan.
Pola na sengko, tahu tibi ketengkanan kaki. Kesengko lo, ada dusta-dusta sekali. Iya Jong. Ayo Jong, paham lagi anda, Jong, Pak Jong. Oke rokok. Lah, sosokan ngelak kaki. Kok yakin bun, muntang anak tak ada salah. Ini menda iya teh. Pas aja ke anak kaki dia. Sare, siapa sih nokol? Ya mun dia bun tinang kok mulia, kok ngajak ke tangan anak nyari orang gitu. Oh iya iya. Ida mat nyaman itu juga jangan raja. Nguasai tisah ban bulan kiole dari kelebun. Iya. Kan jak kalau pai laku setorna pemilo. Mongkro ke ngerokok. Apa jangan kok ngat? Pak. Pak Jo, orang saya nongol kok bari Jo. Oh iya Jong, tina kakek nak pecan kok kebir mah. Ya. Kaki beri senokol tangan anak Jong. Benih teh. Sige ngucap benih kakek. Apa sen kok senokolaran ka kita? Ini lagi tinju dengan tempat bokeh itu kan yang portal keke dia. Kakek nang senokol tangan anak beri. Iya. Itu anan kake. Engko nokolanan kake dia pola nanan kake bak taon mo jalan. Tengkan ora tak lebu. Ini sepeda lagi cowok ana apa. Ya mun iya berarti tangan anak sesalahnya. Sering kaki mun nokol dia keng kaki beri pelajaran ke tangan anak. Ya ada nak Jong. Tujuh. Iya nang, mun tangan anak salah lo tokol panjang kaki. Ajari tengka. Iya mun dia jaring nokol tanggul leburan.